Objavljujemo originalni članak star 10 godina sa sinom Sefera Halilovića. Sarajevo, Semir Halilović, na slici, publicista i sin prvog komandanta Armije Republike Bosne i Hercegovine Sefera Halilovića za agenciju FENA, uoči 20. godišnjica atentata na njegovog oca kada su poginuli Semirova majka Mediha i njegov ujak Edin Rondić, govori o još aktuelnoj istrazi o tom zločinu, saznanjima do kojih je došao, dokazima koje ima, ali i ulozi zvučnih imena iz tadašnjeg vojnog i civilnog vrha. Skoro će 2 decenije kako su vaši majka i ujak poginuli, a već više od deceniju javno tvrdite kako raspolažete dokazima da nije riječ o granati ispaljenoj s položaja oko Sarajeva već o atentatu u kojem su učestvovali pripadnici jedinice Ševe. Istraga je nedavno, kako se kaže, krenula sa mrtve tačke, a vi ste svjedočili u tužilaštvu BiH. Zašto se toliko čekalo i zašto baš sad? U nedjelju 7. jula će, eto, biti 20 godina kako su moja rahmetli majka i njen brat likvidirani u atentatu kojim se gađao Sefer Halilović i naša cijela porodica, jer da nije tako mogli su Sefera pokušati likvidirati dok je obilazio linije i ratišta. I onda i danas nekoliko terorista iz specijalne jedinice Ševe uživaju zaštitu jednog dijela policijsko-istražnog aparata u BiH, ali očito moć tih ljudi slabi, a kako su Ševe sve bliže procesuiranju, nervoza postaje sve veća kod njihovih političkih očeva. Kada je u pitanju istraga, očito neke stvari sazrijevaju skupa sa sazrijevanjem ukupne političke scene u BiH, ma koliko ona danas izgleda haotično. Kada smo prije 15 godina rekli atentat, postojao je veliki aparat koji nas je utjerivao u laž dok su tužioci uradili svoj dio posla zataškavajući zločin. Pored tog političkog zrijenja pri kojem se BiH mora obračunati sa svojim zlikovcima, dogodilo se i pojavljivanje jednog ozbiljnog dijela arhive koji ovaj slučaj potpuno otvaraju i sve ovo skupa je, na kraju, ohrabrilo svjedoke i očevice da progovore. Danas je ovaj predmet jasan, bila je bomba, znaju se inspiratori, zataškivači i egzekutori, sada idemo da vidimo ke je to naredio iz politike jer je policijska struktura potpuno jasna. Optužbe koje iznosite ne odnose se samo na izvršioce, nego i na naredbodavce koje nalazite u pojedincima u tadašnjem državnom vrhu. Jesu li to paralelne strukture moći, ke sve bio upleten, ke je znao za to? Što se tiče policijske strukture u pripremu, izvršenje i zataškavanje atentata na našu porodicu upleteni su Bakir Ali Spahić, Enver Mujezinović, Nedžad Ugljen i Ozo Jozić sa svojim vojnicima Nedžadom Herendom i Draganom Šošićem. Sumnja o upletenosti još 2 policijska oficira se ispituje. Munir Alibabić i njegova uloga bit će predmetom istrage jer ono što je do sada jasno jeste da je Alibabić znao i za Ševe i za ubistva, ali je šutio sve dok ga nisu potrošili i najurili iz službe i svaka njegova istina je otada umotana u 1-2 laži. Također za Alibabićevo ime veže se i nestanak fotografija s mjesta eksplozije, provođenje nestručne istrage, neobavještavanje UNPROFOR-a. Što se tiče vojne strukture, u atentat je dokradne umiješan Fikret Muslimović i nekoliko njegovih podčinjenih. Kada je politika u pitanju bit ću vrlo jasan, ubistvo načelnika generalštaba armije RBiH generala Sefera Halilovića mogao je narediti ili odobriti samo Alija Izetbegović, a u detalje ukupne operacije protiv Halilovića bio je umiješan Bakir Sadović. Kada je u pitanju Bakir Izetbegović, on do danas, kada su u pitanju zasluge, sebe uvijek stavlja na mjesto prvi do Alije. Onda, ako on to tako kaže neka onda ponese tu titulu i kada je odgovornost u pitanju. Lično me zanimaju samo pravi krivci. Ne zanima me ničija nevina glava iako, kada bi se od svih nabrojanih morao sastaviti jedan čovjek, teško bi to išlo po karakternim i moralnim vrijednostima gore navednih. Hvala na pažnji, ako želite još video zapisa sa boljom kvalitetom pratite redovno naš kanal.